Ka Office Jong U District Social Welfare Officer, Southwest Khasi Hills District, ka District Sangkalp Hub for Empowerment of Women, Southwest Khasi Hills District, ringkat ka jing atrelang bat ka District Legal Services Authority, Southwest Khasi Hills District, menta kasngi kalarakhi kasngi kerpang ki kentay kabala tipkum ka International Women's Day arhajar arpun riu halor ka phang Give to Gain. Bala penlong hapo ka hall jong ka Maharam Government Higher Secondary School mau kerwat. Kakong bi majau MJS Chief Judicial Magistrate Kam Secretary District Legal Services Authority Southwest Khasi Hills District kala longkum kakongsan uba bi Karjana MPS Additional Superintendent Jongki Pulit Southwest Khasi Hills District kum usembut kongsan. Kiwede kibalayadon lang kilong uba I Taryang District Social Welfare Officer Southwest Khasi Hills District ula ai ka jingkren lamprang kakong Ivari Lingkhoy District Mission Coordinator DHEW Southwest Khasi Hills District kala ai ka jingkren pediang. Hakani kasngi kala donru ka jingsam yaki self defense certificate syaki santali ki school bat kentup prangut kijing sya penkup burom na kabenta ki kamya lekai ni kum ka facilitation of women achievers. Kiwede ki program kerpang kilong ka jingruai na ki dekot ka SHGs ka skit na ki kena school JNV Southwest Khasi Hills District bat na ki Asha. Ya ka jingya lang la penyat da ka kong Maribel Carlingdo Gender Specialist DHEW Southwest Khasi Hills District bat jingkren kublay na ka kong Memory Marwen Center bat Administrative Manager One Stop Center Southwest Khasi Hills District. Dan Kak, kita masih ada ini lambda yang dulu ya point parting target PG lambda kai dari Menta Orissa Bangurun Nagara Mekwi Jilla. Ini wakil dari Menta Awam pada Desa Park Menta tournament of a board of control for cricket in India. Have approved the government year in the government of the di poco il convoca da minda bunti di tinggal kaya mereka. Di komponen dan kalau kita awak kemudian nomor awak harus kuat. Nanti awak bukti saya naik nak Rotary Club long dan Ciponggot dibuat menjadi katakan untuk hadis dalam daripada kong atlet popular adalah kamu. Langkah yang pertama selalu apa lagi yang kedua apa plan kerja dan board of control for cricket in India. Have a beautiful, blessed, and hopeful day ahead. Baru pribadi manubala bangun. Jing terikut kolong tayar kebal, nanti berpilih aku jing tay deh. Dia nak passion pun aku nak jing jah. Lah kalau hari kita sedang nanti hati para macam ni deh. Lah passion pun kita jing jah deh banyak tu. Pak, saya tak bisa dengar. Saya lupa, tak bisa apa. Berhenti dia oleh apa orang. Gimana kita bisa? Ini ada yang apa? Ada resmi, ada dia kan? Siapa Amdan? Amdan apa? Siapa? Baik, jadi baik. Syuk. Apa macam? Yeah.
ini ke teams hari ini kapten kermau ini pada kejing dan koboa kami dan kejing perda kali kejing ketlik ini way berok hari ini senam ibadah leno kali kapten pajau pasti padhau kalau le benda kebangsan hari ini pentelah ini dimulai berkat kejongi kejing kenjiyo ya kejing nang disa tu kena kentai kejing tengklan ya kejing tip pada lani isbang ke awareness Jepang kata gender equality ni kejing yang lengkap bagi kentai buat sendang milioni ya kejing kiyo bagi baru bon di kena school di kena realisasi school bon di kena sama layar sakmat dekat packaging store bon di longliang isnopo packaging ai nang disa ikan thai kamot kating penkain ya ikan kesana kadikesmi akhwat susu yangi panengelek susu bakawai ikan thai bakawai kena andai hari office lagi benar hari kentai nilai mentapan dan kejing aibor lagi ngibar pun hari officer kentai ro aman lagi department balong ipat dikerdan tiba top post ro unta ni bidang kentai te ni ka harga dari harga kasih dinero ini doang kebagian di kulit lang mundur ke top juni gentai dan ini dorong gentai dan ini bagi gentai lawan syakmat dan hari ini ketan juga pelan dan hari office jom buat di department juni i belum lihat juni di gentai antara aku entah cerita mana tu amnya bidon tentang bagi CJM Junior Chief Judicial Magistrate ni ide ikom wan dekat ni semua serang ni pergi kita betul kiau sakmat an sakmat betul anu senyum sida dia nomor ba pim kita yang kan capai nei begini capai ikon capai jam ikon dengan capai biar tak tentang hayang senyum pun Henry Pidang lapat banwan sakmat hari kam hari bade kam office bade ini lagi bentar ini bagi kita ini jelaskan teman ini lagi kita lawan sakmat ni bentar nilai long rengkat ni mengi bagi kita dan nanti pada pada jadi nanti mungkin hai mau menjual mereka constitutional right constitution ini mereka ada kebahagiaan coba di India. Di sini kalau constitution berkata ada ketika berkam bercakap berpendirian jual bertiba-tiba ada pemilik state, pemilik district council ini kamu lah pendirian jual berkata pada constitution kamu diskriminasi ikan no discrimination on the basis of gender. Di Rota, hak ulang salah dan hak kemudian dari kamu joki dan hak kedai, hak dia besar joki dan hak juga, kedai masuk constitution yang itu itu. Kita tak ini jadi dia ada itu ini. Mengenai boleh ini nak cepat mereka POSH Act, siapa kan POSH Act. Prevention of women from sexual harassment at the workplace. Yang ini dibentuk yang ini act ni, seorang mi yang ini act orang kalau beliau kebanyakan tentang ini act dalam ni. Kalau ini act dalam ni di mana ini judgement bagi kalau ini famous judgement by the Supreme Court ketika Vishaka versus State of Rajasthan. Ini di mana ini judgement Supreme Court saya itu lagi
hok di kentai bagi benar kejakan mereka menjadi kalau safe. Mau dia berlalu kentai pi malah dia kapor kalau safe so kelas itu dia kapor amil. Di rata kalau kejakan kamu dia benar complaint officer. But on the other hand, they have been the for young jockey employer employer they push them. More you for S9P, you won't have a ginger, but get hey. The Loma Pataka, judgment, Shonor, cloud me, a wash act being come. Firstly, I was safety women, I complain, the institution, like private dan public. Kalau office kebetulan di employees di baharu santawa, tidak benar complaints officer. Banyak share di complain bagi sexual harassment cases.